Saya hujan. Ini kannya manyannya kuda airnya gitu saya. Manyan tau tak saya kawan ngày một thuyền như san sen vô tụ saya. Ini kuda air bang. Tahun ini kuda air memang hujan. Di mana-mana hujan, Pontianak, Singkawang, Sambas, di mana-mana hujan. Karena kuda itu main air, jadi airnya turun gitu loh. Nah, saya yakin itu. Kenapa mereka cakap kuda api? Kalau kuda api nggak mungkin dia hujan tuh. Tidak ada hujan kalau kuda api. Itulah namanya kuda air. Ya, kuda membawa air dan membawa rezeki. Kalian menanam apa aja bisa bertumbuh. Semoga tahun ini kalian sukses selalu, dapat rezeki, dapat jodoh, yang tidak ada pekerjaan dapat pekerjaan yang baik. Oke? Okay? Semoga sehat. Utamanya sehat ya kuda air ini ya. Ini Jimmy, ini siapa Jimmy? Nghe theo cao vô lìa, nghe theo cao vô lìa, ở đeo cao vô lìa, nơi chỗ này lên rồi. Nghe thầy theo cá đi, nghe thầy theo cá hàng không ăn không? Ini ngay cho ngay phun à. Olah, contoh sekarang. Ngay kucing, ngay saya kucing. Ini udah pulang kampung belum? Kucing ah. Ngay với còn trò lần kampung. Ngay ở lý đâu chứ bộ hình nè. Hả? Bộ phạt phạt à. Là lý do như hết à. Cá biểu nè. Hả? Vì máu fortune. Anh lòng thân á. Nghe thanh động nó theo cá đó ngay cạnh như còn là lý gì à. Chính phủ những ngày tao cạnh theo cá chủng của mẹ hết scosa. Mẹ hết susah trên trong cả cái chủng bộ đấy hết rồi kawan. Contoh nilai sih hewan. Contoh nilai jam. Sekarang udah jadi bos muda, tak kerja lagi. Oh ngay đó, ngay bên cạnh như còn hàng ngày đó ngắm nhàng đó dựng liều lên ngay tới trò theo cai này nè. Tụi tay mang bao belum? Beli baju konyan. Oh, nhưng asal udah sensin ada. Kim oh này kan là.
你看人马人手做人初一攞水，人初二攞水，人初三攞水，係ngay講對意識ngay kẹo quá dạ. Dạ. Jadi beda dong kuda air. Kuda air membawakan rezeki. Karena hakim bao lây không? Cái hakim bao lây ngay tao tao ngay cũng đi xong à.